Melba, apay awanan planom ang makiasawa manan. Ubing kapay mat, 35 laang. Manjakon tatang, tamangan numabalo aktumanen. Saan? Pilyam ngamin tay awan bisyo na alalaki Tay mat ngamin nakiasawa amin di kat nabisyaw. So nakaptan itag duno maasakit. Makiasawa kakidayin tanay lakaya kaon. Asinon tupay nga di kadwam no awana kaon. Naimbag kumaano ada anak ba ngam awan mait. Ay na, mabuti nga ko na makiasawa tatang. Takasla na didigraak. Nagrigat ti mabalo. Nagrigat agladingit. Welcome to Jenna Almoyda Drama. Lermo, anak ko. Asino jay kadwam idikalman ang naglukan iti tricycle? Jay atidog tibok na. Ni Elisa rin dyan anang. Kaadala ki jay school. Kastaya. Napintas mo't. Ar-armom ka di. Ar-arman nga bagbagayo mo't. Kat na da asawa rin jay. Ay, kunak ano balasang. Saan mo't ngamin amadlaw nga da asawa na. Ay, kunak lano adda nobiam. Kaya't yung pala ang mga asawa kaya nanang. Ay, katwan tanay, awan pailat apukukan ka. Di kay mo't ngamin naadaan iti anak iti day di meli nga asawam. Iso ang mga asawa kakit di manen, tapno makaputot kan. Nasyak, manja ko nanang. Napadasa kong tinaadaan iti asawa. Iso husto na dyan. Ngam awan pailat putot mo. Padwam ti pulim tanataer ka anak ko. Awan plano ko na mga asawa nana. Asinon to ti kadkadwam ngay numataya ko. Agmay sa kanton, narigat ti awan kadkadwa na anak ko. Kabalak nanang. May mayat ti balo akanayon ta bagik lang ti pampanunutag. Mga sawa ka kuma. Kaya't kupay kumamot ang makita ti agbalin nga apukuken ka. Saan nga rodahin? Apay aya dagulit kayo nanang. This drama is owned by Jenna Almoyda Drama. Nay, si kamot gayam tinakaluganak dito'y jeep, Celso. Di ka nabigpig. Uray siyak, di kamot na bilbig bilang. Papanam nga Inak man alaan tay impaaramid ko nga eyeglasses ko. Sika nga'y. Inakmat gumatang iti abunaw. Aywan, malagip ko man laang. Di mo't balo jay anak mo anilermaw. Wen, awan pailat nobya wen no asawa na. Tadi na mo't kayatin ti agaram. Ay sayang. Iyaram ko kumajay anak kaw. Asino nga anak mo? Ni Kadimel ba abalo mo't laang? Wen, pilang. Kas iti anak mo, awan pa'y matlat nobya o no asawa na. Anya? No kaya't kumaniler mo nga anak mo, armen na jay anak ka, tapno agabalayan ta kuma. Ay kuma. Ngam di mo't kayatin jay anak ko ti mga asawa. Pilpilitek ang makinobya. Ngam di na mo't kayatin. Uray ta napadasan na kanun tinaaddaan iti asawa. Sayang no di na mga asawa. Sapay kaubingan dapay. Wen nga rod Pilpilitek nga rod ni Lermo tapno makitak kumapay mo ti agbalin nga apukok sakbay amatayak. Ngamjak mo't mapilit. Oray ganun jay anak ka. Kunak nga agpaaram tapno asawaan damanan. Angam di nakit kayatan. Igaggagara nakit din tag lusya-lusyang tapno saan na kanong arman. Anya? Mabutang kanong aminay na mabalaw. Apay, amo na ayan numabalo manen. Uwan nga raw. Ang kasta ka na yung ti ibagbagaan ano ko Ngambay aman, tadurugak man jay anak ko ang mangaram iti anak mo, Celso. Bareng maalukoy ko. Ingatangan kay tinapintas abistidam anak ka. Ataw, pink abistida. Anyamat day tagat-gatangan yun. Nagkiting abistida. Ay na, naipot day ta kanyak. Saan?
stretchable na itaoy. Kan saan mo't unay ang nakitay? Aging gatumang na ito'y abistida. Magpagay mo na ito'y no ibadam. Ad-adda po mintas ka, Melba, anak ka. Ay na, naggastos kayo pa'y laang. Pangusarak di tangay. Ay kat usarim, ano rumwar ka? Agpapintas ka, anak ka. Tapno armenda ka nga oray balo ka. Anya? Kasano nga armenda ka kat di mo mat-ornusan ti bagay. Pang bakit na kita ibadbadaw. Bado pala na dinanang mo na kita isusuot mo. May mayatan ti kastoy. Tapnaawan mailawan nga agaram tatang. Narigat ti mabalo kunak lang aruden. Saan mat nga amin alalaki kat matay adagaws? Talaga siguro mat agasat na di asawam ti matayin So adi kagbutang ang makiasawa manan. Kailiw ka ti maadda ni ti apo ka. Ipayan nakpay mo't iti apo ko sakbay amataya ka nakaw. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Di mo't amamom ni Melba nga anak ni Celso. Ha? Wen? Apay ayan na nang? Madam abalo day jay. Kat aging gaita, awan pa'y lakanot nobyo wano asawa na. Kahit anya ko maita na nang? Amam, napintas man kan nasingpot day a babae. Kayat ko nga agbalin a manugang sika. Ha? Apay no armam, kuyugan ka mapan ije balayda, kayat ma. Kayat nakamanday jay anak ko. Saan na nang? Awan nga rin plano ko ng mga sawa manan. Kan may sa, Jakon makasapol itikas iti da di Elena amanugang niyo. Awanan tikas kan kwa na kagagat kan kasingpag. Amumlaang aya, ang mga nunasingsingpot ni Melba ngamday di Elena. Oo, imposible na nang. Man-mano tikas iti da di Elena nga asawa. Awanan ti makaartapay kan kwa na. Mga sawa kakit di manen, bareng maaddaan akon iti apo ko. Alaan anak ko. Saan nga roden? Apay aya dagulit kayo na nang. Hello, Celso. Nakaawag ka mat? Hello, Pilang. Kasadungay. Nakasarita mo ti anak mo? Imbagam nga umay na pasyaron ti anak ka. Wan, di namot kayat. Pilpilito, ngam talaga di na kayat. Anya, ay sayang. Umanugot ko matapag digo sa kadagos ti anak ko no umay dito'y balay. Wan ko mga road, ngam talaga di na kayat. Numabalin la ko mga uluda kon ay humay dita. Ngam saan mo't amabalay, tamangan no agungot. Anya nga tano pagsaraken ta ida. Kasano ko mga Celso? At na panunot ko awagas, Pilang. Dungag ka, taibagak tinapintas a planaw. Ha? Anya ngay day taaplano, Celso? Ay, kuyugan nakman anak ko. Adda sabten taatao. Ha? Asino na nang? Jay man gayem ko nga agapo ijay Mindanao. Umay kano agbakasyon ka. Agpaspasabat. Sabtek kano ijay plaza. Kurt, apay, di yung kabaalan na sabtin na dakda kayo na nang? Kwa, adda amak ko. Ta FB lang amin tinagamamuan mi iti dayjay. Nungay hold upper wenno kidnapper gayam. Ha? Kat no alangarin kayo, di saan nyo nasabtan? Isungarod nga agpakuyugakan ka anak ko. Tani, kababain mo. Amangan no ibagana nga inindyan ko. Ngala, itanaya. Una, iso nga agrubot ka anak ko. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Papanantayo nga min ay at talaga tatang. Sabtin tangarod ni Antime. Di ka bagis ka wanay kamang ijay sibaw. Kat, apay di na mo dito'y balay aya? Saan ka no nga umay ditoy? Makisinabat la ijay ilay, ta kurang ka no ti oras dan. Anya? Apay, di mo kailiw jay ikit mo aya. Kat kailiw ko tatang. Kat in ka nga rod agrubatan ta sabten tan niya Antime, anak ka.
Nagbayag mo't yung orayan nyo, nanang. Ayan na kanon. Jakmet nga rod amo, ta jakmet maawagan ng anak ko. Agawit tayo nga rodin. Ay saan Nasapa pa'y mo. Ang mga noon daw ay day jayon. Urayan tabiit, anak ko. Ijay parkay ti pagurayan ta, Melba. Ta ijay ti imbaga kanya antem a pagurayan ta. Nagadayumutan. Asideg. Exercise tan ti pandagnata mapan ijay parkay. Diyo pala imbaga nga ijay restaurant ti pagurayan tayo. Kababain mo't ang mga nukunaan na nga agpalibre ta iti makan. Urayan ta nga awisin data amapan mangan Mala, oh my God. Mapantan iji parkay. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Nay, pilang. Ada kay mo't gayam diti parkay. Nay, Celso, da kayo magayam. Apay, papanan nyo nga agama. Ay na, ada urayan may. Ni kabagis ka Da kayo nga Ay uray da kami nga road, at damot urayan mi dito Nay, nag-text ni kabagis ka Melba, uray na kami dito tayo nakitaan niya antay. Ayabak dito Darasin nyo nga rod Wain, ayabak dito dito tayo ngagsasabat. Ala, agtugaw kabalasang ko. Agyaman nak nana. Ay, mabiit man laeng. Si makit ti tiyan ko. Ay, inak man biit ag siar. Urayan nak dito'y alermaw. Di nakpampanawan ag siarak biit. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Nagbayag mo't datatangan. Anyat orasan. Ure ni nanang. Kuna na amapanlaag siar ngam awan mutan. Pinanawan naksamot dito yan. Ayan dangatan. Sapay makawawid akon. Agawit takit din, Melba. Ha? Ay, mabiit lang nga rin tawagak man ni tatang. Hello, Melba. Saan natuloy ni Antay? Isang agawid kanton ta, imuna ako na nagawid ta na maulawak. Anya kayo mutin, mangilawlawang kayo. Alang nga rin tagawid akon. Nilirmo nga at dapat dita. Wan, nga magawid ka numutin, tanagawid ni nanang na. Ha? Alang nga rin, agkuyog kayaw na nakaw. Sapay maluman. Sapay kumaat at dapat masambot yung alugan. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Ala? Umekan Melba, tani, last trip ka nun. Darasam, makisinagsagtan nga umunag iti Jib. Ay, wanler mo. Excuse me. Ala, agtugaw kan Melba. Agtugaw ka mo dito abay kun Tapno di ka maawan na niti pagtugawan ler mo. Sige. Ay, nagrigat mo ti kastoyan. Namaluman tamat ngaminan. Nagsinagid ti takyag mi ka ni Melba. Kat naglamuyat gayam ti kutil na. Nagpudaw pa. Dumandan ka dito matintin nagkansan ler mo. Saan? Ayos lang. Idagas kanto pa ijibalayaw sa agawid. Ala, awanan ati paglugan ng mga agawid. Ket pag naukon no awan tricycle amaluganak, Melba. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Ay yaman na kiti panangitulod mo iti anak ka, lerbaw. Awan na yaman na tata. Agkapi-kapay aler mo. Wano, mangrabi ikan ditoy. Awan baraw ta nakaluto akaon. Mangan ka dito yain. Ha? Ay, saan ang tata? Inton maminsanan. Nay, papanamler mo. Nakapurma ka mo. Pasyarak ni Melba nanang. Nay. Na-develop sa matirik namkan ko na nanak ko. Ay, wan nga ron. Napintas mo't gayam ni Melba. Kayat ko nga arman. Anya nga kunak tumo ngamin kan ka. No idi pa'y lako mga inaram mo. Nalabit agasawa kayo itaan. Masigurado yung arod no kayat nak. Ay nawun, kayat nakadayjay. Masiguradok dayta anak ko. Dua aldawan nga agar-aram ni Lermoken ka. Apaya di mo pala aklunay. Nabiit pa'y mo't lang agar-aram tatang. Kan apay,
Kaya't yu ayang agbalin a manugang ni Lermo. Katuan No kayat kumutay. Alakid din, tapno makapagkasar kayaon. Narigat ti agdardarasudos tatang. Agpinaliyo kami pa'y matiti ugali Ay nasingpit mati kunak ni Lermaw. Anya palat sa pulam kan kuana ay. Kan kasano ang mapaliiw mo ti ugali na di mo aklonan. Aklonam kitdain anak kao. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Ala, aklunan kan Lermo. Ngam sana kaya tasawan day tang agkasartan adagos Agpinaliyo tapay iti ugali Wen, di ka matdagdagan ang makikalay sa kanya kahit. Ala nga Rod, I love you too, Lermo. Agyaman ak Melba. Okay, kasano? Datang nga rodain. Katun Kaano ti kasaryokin ni Melba? At damot tarakan mo ang maparte. Di na pa'y kayat ti makikalay sa nanang. Agden na kami langan Yawid ko ni ti balay ni Melba. Anyalat ko na ni abalayanan nga, inuyawid mo na di kay pa'y nagkasar. Desisyon mo't di anak na day jay. Sumarunon to kano ti kasar. Alakot, baka mo kayong arod Desisyon nyo day ta. Anyamot na tingin na po yan. Naksat mo't. Jak nga Rod na siputan taglablabaak ngamin itay Lermo. Awan pa'y ganas ti mga nukastag. Agsinatan? Ni, para day tala rason agsinatan. Kasano? Di mo mo't gayam amot agluto. Pati di linutom idinaminsan nagapgad. Sige, lalaingag to no sumaruno Lermo. Awan mo't banglo to yung linaba Melba. Di mo samot sinabunan. Sinabunak ngam basit ngamin di sabon anabati. Naimbag no naikatirugit na no basit ti sabon na. Di kala di mawas ijisturain. Saan na natabasit mo't jay linabaak? Ay, agsinatan. Kadag sa uka mo't sinati bagbagam. Nagrabaw arason ti pangisin-sinaam kanya ka. Makapadismaya ka. Isong agsinatan. Unay matikas niya apa nagsasaumkin ni Melba nanak ko. Mangmangag ko dagiti ibagbagam kan kuana. No adda di mo magustuhan kan kuana, sina ti ibagbagam. Katag pa'y sumat. Makapadismaya ti aramid na. Adayo ti ugali na iti ugali na di manugang yaw. Apay aya nga ikumparam ni Melba itinabayagan anatay. Sabali mo't ni Melba agduduma ti ugali ti tao. Iso nga road nga agduma da iti ugali. May mayat da di natayan ang manugang yaw. Kahit, anya nga rod ti kayat mo ama pasamak iti kasta nga ibagbagam. Diyan mo na nang. Makapaupay mo't ngamin ti style ni Melba. Apay nga ito yung t-shirt ko apuraw. Namansaan mo ito ni Tiblo. Wen nga Rod, jak mo't nasiputan nun. Ang ambay am ta ikaktuman Kanayot mo't lapalpak ti trabaho ngun Melba. Anya mo ti kastan. Dahil di asawak, amo na asalwadan na itibadok. Manipon nagasawa kami, saan apimalpak iti panaglabana. Pasensya kan Lermo. Agsinatan. Awan lakit palpak. Pasiga palpak ti trabaho, isong agsinatan. Ala, wanan. Agsinatan no kasta ti kayat mo. Nauma ako na mangilablaban kan mangdaldalay ti relasyon ta. No sina ti kayat mo ala, agsinata nga rodan. Total, uresyak, adun tinakaupayak kan Lermo. Uli magkaklaan ta pinalpaliiw ka. Ngam napunwa nakon. Iso sige, agsinatan. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Ingka ay aywan ni Melba ang mga no agpaspasog nudlaang dayjay. Saanan? Ta jak kayat nga agsinubyan kami nanang. Nauma ako ni ti kinapalpak ti aramid na. Anya? Nasayat man ita saan kami pa yan nagkasar. Nalakala ti panagsinamay. Apay,
Talaga kadya saanin ang maurnos tiya amin kada kayo kan nilirmaw anak kaw. Saan siguron, tatang? Ngamin, ado dagiti napaliiw ko nga ugali na ajak kursunada. Kasano nga no, umay na ka-ay-aywain. Ay na, di na maaramid day tatatang. Amok, ti ugali na. Nangato ti pride na. Isu nga adayong agpakumbaba day jay. Anak kaw, Isu nga agsina kami langan. Tasaan kami ang naragsakit itunggal maysa. Kanayon ti panagsupyat mi, tatang. sayang. Sapay tulagan tayo kumanti pa nagkasariyaw. Saanan? Nasayaat mo tadi kampay nakapagkasar. Sakbayan na duktalak ti kasjeng ugali na. Ay, makapaupay mga minti ugali na. Basit la di na magustuhan kanyak. Sina ti bagbaga na. Isa pinagbigyak man laangan. Kaya't kukumapay nga isalbar ti relasyon mi. Nga maawanan na talaga. Nagpatinggan, tatang. Talaga siguro saan ada kami tinaykari para ititunggal maysa. Masapo lang makapanaw tayo na pag-abangan tayo inton maminsan na bigat bakit. Tani, rugyandan nga i-renovate da ito eh. Aya! Kat pag-alisan tayo ngayon, no pumanaw tayo ni Itoy, Nestor. At na nakita kapag abangan tayo. Di pag-abangan mo't lada kumpare kan kumarita. Ay, damarili na. Uwan bakit? Di mayata kakaruba tayo ton ija kumpare mga padamat lang nga driver. Kat manungay ti abang ijay. Parehas mo't la dito ah. Napimpintas la ija ta igid ang mismo ti kalsada. Ay, mayat nga rod alakay. Han nga kasla ito nga nag-adayo ti mapag naman ipo ni ija kalsada. Hello, aling ganda. Ha? Hello, matata. Manong kunam kanyak. Sorry Manong. Na kayo kanit jay kabarbaro nga agam-abang dita apartment ti kasinsin ko. Ay, uwan, kalalis mi lang idinaminsan nga kalman. Diyak lang pagarob. Lapintas gayam ti kabarbaro a border ti kasinsin ko. Balasang kadipay, ading ganda. Ala, haanan, adan asawak, driver ti asawak. Kasta aya. Sweet lover nga rod, ano kasta? Ay, nagswerte matan ti asawam, ta napintas kan sexy ti asawa na. Ay, aan mat hanak mat nga napintas. Anya asan? Nakapimpintas ka nga ron, ading. Isa makunak anagasat ti asawam. Apalak niya asawam, ading. Ha? Ay, wen, siya gayam ni Peter. Sika, anyat nagan mo, ading ganda. Ay, siyak ni Rosita, Manong. Wow! Patinagan mo, nagpintas. Nice meeting you, ading Rosita ganda. Rabihin, Rosita. Sumanarming ka pala dita. Umay ka agid na maturog tan. Maturukan, sumaruno ak nga maturog no madamdama. Hapay aya, sumanarming ka. Itan samad lang ang sarmi-sarming ka kasta. Kit-kita ak nga rod turupak, nagpay sumatla nga napintasak. Maturog ka kid din. Maturukan, madamdama akton. Napintasak mat gayam nga agpayso. Karo siguro no malinisan nga permitoy rupak. Mayat matipurma dato agong ko. Datoy matak, mayat matlaang. Kan ati dugdag iti kurimat-mat ko. Kan uray datoy subil ko. Mayat gayam ti porma na. Tadtala nga mapansin ko nga napintasak gayam. Idi adda ka aruba mi nga nangibaga. Santo lang na amwak. Iso na lang tanapuskol dato kiday ko Ay, takman kiti. Ikak iti ship na. Masapa ka rumorita. Ta sigurado nga adumanan ti pasayeros.
Oh, mangan kamot ka na. Adda ka dito sa angot ipanganan ngam sumanarming ka manan. Kita ak nga ro dato kay daya ko no mayat matlaang. Kita man no bagay ko Nestor. Anyat na may amaya. Kaslawan mo't nagbaliw. Adamat Pinaing pisak base tanapos kol. Tila raramidam. No anyat intud ti apo alangam, di mon baliwan. Kat pinukisak lang matanapos kol nga ro unay. Bagay ko matlaang. Wan siguro Di mo mat ngamin kitaan nga perme. Kita ma Ay na nakakonsentrate ka mang mangan. Amumot na fish ni masida. Inton masiitanak. Sige nga Rod, mangan kan. Hello, ading ganda. Manabamat ipanagsalapay mo. Ne, si kamat gayam data manong Peter. Wan man tani na urnong manantilabaan. Rimwaren jay asawam. Napanen nagpasada. Ay, wan manong. Nay, bagbagay mo na takiday mo Nadlaw mo mat gaya manong Peter. Wala, siyak pa'y ti kunam. Napuskol na tayo ni Kalman. Magbagay mo gayam no maahitan takiday mo. Ad-ada pimintas ka, ading. Thank you nga Rod, manong. Ay, woy, nagluto ak iti hot cake. Iyan ko no madamdamata pagsangwantaan niya agkapeta. Ha? Uray dito'y arobayan yon. Damot lamisaan kan tugaw dito'y. Maburing ak ngamin ni tabalay. Tanay awan pa'y kasarsarita. Ang mga dakit di aramidem ading ganda. Ay, awan mat kay di tanalpas konti panaglabak. Si kakit di Apay awan trabaho manong. Ay awan, tagpinpinsyon akon. Ay, kasta aya. Pensyonado ka mat gayam. Uwen, iso nga dak lang, anita balay ngagtugtugaw. Isa makaburing mo. Apay, awan asawam. Ay awan, nabayagan anabalo ak. Jak maten ng asawa, awan mat nakita, kaskin kakapintas ading. Pasablugan nakmanan nga. Hanak mat nga napintas. Napintas ka. Apay, inasawa na ka nga ron nila kay mo, no saan ka napintas? Ha? Wan angamahan namat nga ibagbaga nga napintasa. Anya, ay naglokon day tang asawam. Apay ngay, rumbang ko mga iso tinomero ono amang ibagbagay ti kasta, ta asawa nakakit nga raon. Pulos to pay nga na nga imbagbaga. Iso nga imbagpay nga rod kanya manong Peter. Dayawam ti kinapintas ko. Ngam di asawakat, uray na minsan, hangko nga nang nga imbaga na ti kasta. Anya, Irwar ko man kit di dagi jay nahagpipintas nga bistidak. Nabayag nga na idulin dagi jay kat. Irwar ko ta usarak manen. Makapa-inspire mat gayam no ada mangibaga nga napintas ka. Ay, dagitoy. At ada nga lumas bangak no usarak dagitoy. Ibaga daman na nga napintasak. Ay, inak man kay agdigos sa ibadok datoy. Makigtot siguro ni Nestor no ibadok man ang dagitoy. Baka mas daaw. Ay, nabanuga ka nagpasada. Nasakit isikat kan bukot. Ay, wan, ibagam no makitsinda ka, tay kan kahit ni pakitsindang bakit, wan. Wen, inton maminsan nga bigat siguro. Agsukatak man pa, kapiak na madamdama. Hanamat nga napansin datoy nakita nga bistidak. Uray ko mamat no irimit na ti mapaspasadaan na. Haan mat. Tajay lang pakitsindak tititad na nukwa. Apay mat data nga asawak. Sabsabaliti style na. Mapanak man langan itaro bayan. Agpalami isak basit.
Sino day agsagsaga? Ay! Ni Mang Peter Matkayam! Nagpintas ka, ading Rosita. Nagseksi ka di tamadong. Thank you, Amanong. Imbag pakit di data nga lakay. Amo na nga apresyar nda to'y baduk. Ma-apresyar na ti kinasiksik. Ngamdya asawak. Kaslahanak nga makit kita. Imbag pa ti daduma, tay bagada nga napintasak. Ngam ni store nga asawak. Jak pulos mangagdata kanya na. Hanak samat nga labda dya nga asawak. Hello, Mare Rosita. Umay kayo man ikan iti sidain nyo. Nagluto ak ngamin iti diningdang arabong. Ay na, nag-imasunday ta. Thank you, Marilena. Mabit lang tay balis ko niya. Ay, sige lang. Ta anak mo't kit di ngagdardaras, Mare. Anay, apaw, nagsiksi ka mo't dun, Mare. Thank you, Mare. Imbag kapay. Amom nga ibagati kasta. Ha? Anyat kit mo asawan, Mare. Imbag pa nga ruti sa bali nga tao ta ma-apresyar dati kinapintas ko. Ngam nila kay ko. Apay nga tangahan na nga ibagbaga data. Anya? Isu nga kunak nga bakahan nak nga lab nila kay ko. Anya? Ay, si kakit dimot, Mare. Inasawa na ka nga rod no saan nakaalav. Kat baka nga napilpilitan lang. Baka nailawan lang nga nang ikasar kanyak ngay. Ay na, di mo pagpanpanunutan iti dakes ni kumpare, Mare. Talaga siguro mo takas jay ti kinatao na, ha? Saan mo't ngagpapada ti lalaki? Ada nga mintay lalaki, asaan showy ako na da, Mare. Ngam iti ununig na, love na kaday jay. Kas jay. Basta hanak nga kontento. Hanak samot nga lab nga agpaiso. Si ka ngay, Mare. Ibagbaga nila kay mo nga napintas ka. Ay, wala, Mare. Kana yun, Inaldaw nga ibaga na day takanyak. Ay, imbag man, Marilena. Rosita, bakit? Kitaan ka di dahil abok singera. Nagpintasan niya. Ni. Ay, unmat. Sayang ti kinapintas dahil yung babae. Nagboksingera kit din. Madadala ito yung napintas sa rupa na iti kadadanog no kasto iti trabaho na. Wan nga rod Nagpudaw pa yun kan nagseksi. Kasla artista ti kinapintas na nagmayat ti agong na. Ay, sige. Maturog tan. Ala, iturog mo. Buyak man pa iti laban na iti abok singera. Nagpintas ngamin. Amom, Rosita. Bagbagay mo man ti short hair. Aya. May mayat man no, paputdambas si tabuok mo. Sa bagay, oray anya abuok, bagay mo, tatalagaan na pintas ka. Thank you, Amang Peter. Aywan, mabalinti agpalabakin ka, Rosita. Tangdanan ka. Ay, katuan Kaano aya? Itan ano awan aramidem ading. Sige, mabiit lang nga rod ta isarak ti dagusme. Nay, nagpapukis ka mo't, Maray. Oh, bagbagay mo tabuok mo, Kasla imubing kasi ka. Thank you, Marilena. Kasla blooming ka kanayo na. Madlaw nga inspirado ka. Wana inspirado akan niya yung gagayam kan kakaarubak. Ay, konak no nila kay mo ti inspirasyon mo. Kas ano nga inspirasyon ko day jakat uyawan naktupay. Anya? Imposible mo't dayta, Maray. Asawa na ka, uyawan na ka. Ay na, han mo lang amin nga amo ti style day jay kumparem. Naimbag pa nga rod ti daddo mga babae ta ma-apresyar na. Ngam siya nga asawa na katpulos nga haan. Anya? Iso nga masaksakit anak mo't no daddo ma. Iparupan na unay kanyak nga sa balite kayat na nga babae. Ha? Uy,
ka maawatan, Mare. Ay, basta. Jak amo nga ilawlawag. Basta hanakon nga naragsak. Da kayo nga kakaarubak te inspirasyon ko. Han nga dya asawak, Mare. Nagaumayak, taumay ko ipakamuti pa nagkasarin di kasinsin mo, Nestor. Sino ang kasinsin ko nanan? Ni Elmo. Ay, mga asawa matlangan ni Bayaw, Elmo, nanang. Usto ang arod. Sino ti asawaan na nanan? Jay sigo da nobya na at taga-kabangiba nga barangay? Asino ti ibagbaga ni Helen? Nalipat akong tinagan na. Basta jay napintas kan napudaw. Jay natangos ti agong na. Basta napintas, jay nubya na. Ay, iso nga ron aray jay. Nagswerte mataninsan ko. Napintas di asawaan na. Kaubingan na payda jay. Umay kayong tukanaw, no kasarda. Una nang, umay kami to. Siguro, ado ti umapapal ka ni Insan Elmo ta makaasawa ti napintas sa babae. Un siguro, Ang arteg ka no, mga dya babae. Sursurando ka no, pay. Sarabali na, basta napintas na nang. Ay, sige nanang. Inakpagluto iti pangaldawan tayo. Adto iti tangdan mo ang naglaba, Rosita. Ay, uray, haanak ko man nga tangdanan, ta pinakanak mat kan pinagmerienda nak ito balay mo, Mang Peter. Ay, saan Sa bali pa iti tangdan mo Aran, awate mo. Sinurukak na ita. Ay, thank you nga rod Uray, haan ko man, tatulong ko kanya mo, tanasingpat ka kanyak. Kasta ngamin, nung nasidiga kiti may sa tao, Rosita. Nasingpat ka nga talaga. Kayat ko ti ugalim. Man-man o ti lalaki nga kaslakanyam. Ay, kat pagyamanak apay, sana nasingpet, jay asawam? Jak man amo. Ay, jak amo ti isungbat ko ita. Ay, baka kayat mo nga linisak dagita ko, kom. Uray libre. Amumayat agdalos iti kuko. Ay, kasta ti trabaho kay di ngam sim madutak. Taka na yun matan nga agsakit ti sikat ko. Ngam nosag paminsan, ayos lang. Malaman nga rod, tangdanan ka, Rosita. Ay, haanan, regalo kon kaniyam. Apay narabyan ka, Rosita. Nagapgapwam. Kat napanak nagtrabaho Naglabak itabangir nga balay. Jay balay ti gwapo nga kaaruba. Nagwapo man nga agpaysuday jay nga kaaruba. Lakayan ngam gwapo lata. Sino? Ay, basta jay gwapo ita Sige ta, agina na akon, nabanugak. Di ka mangana na ya? Haanan, pinakanak jay gwapo nga kaaruba. Ay, imbag ka pa'y Marilena. Apalan ka. Apay, anyaman ti apalam kanya akon, Mare. Nadungo nga rod nila kay mo kanyam. Very sweet. Ngam siyakat. Haan. Ay na, kas iti kanayon ko nga ibaga, Mare. Agduduma ti lalaki. Saan nga amin kat showy? Ay, imbag pa nga rod ti daduma. Taka na yun da nga ibaga nga napintasak. Ngam nila kay ko kat pulos. Awan pa'y lalambingan na. Maumaakman. Anya? Ay, sige tayo nakilabaan gayam ni Mang Peter na urnong man ang timurang nan. Malaman, Mare. Malam ti panaglabham. Kat uray mayat kay ditahan nga napudut. Makadkadlawa ko na, Rosita. Ibagaman ti agpaiso kanyak. Agpaiso nga. Kanayon ti ipapan mo dita balay ti kaaruba. Ti makakit-kita ken ka. Mapanak lang mataglablaba. Anda ka di relasyon nyo ti lakay kaaruba? Ay awan, nang ibaga matidta. Awan relasyon me nga magusgustwak ti ugali dya kaaruba. Anya? Nagsingpat kanyak, uray hanak nga kapkapin Iso nga kayat ko ti mapmapan ijay. Takas laak prinsesa iti panagriknak no adak ijay balay dya kaaruba. Anya? Makitam ti kasta nga aramid mo?
No kunam nga sina anak, hanak nga mabutang pumanawak tadta no kasati kayat mo. Agsinatan ha. Ison tumatla nga naglami este relasyon ta. Naumaakon ti kasla nakaref nga relasyon. Anya, Han mo lang nga mo ti marekrek nak. Iso nga usto. Madikon. Ala, napanan na nga rudon nga eh. diya ka mo amare. Inakukus na mo't ng tibado na kat pimanawan. Ala, sa pulom pare. Diyak mo't nga rin makontak ti cellphone na. Diyak man amboy ti dadya nga asawak. Kilaat mo ta nagbali na kas jay. Kinapudno na pare. Adu, ti imbagbaga na kanya. Kanayon na nga ay ayon ti bagina. Ha? Anya kayat mo asawan mare? Ana, ibagak amin nga imbagbaga na kanya, kuwan. Tapno maamuam. Kan amom ti aramidom, pare. Apay. Anya timbagbaga na kan kaaya mare. Ada ka matlagayam diti balay datata. Anyat gagaram. Agawid ta ka din Rosita. Di ka kadiag kasta-kasta. Urnusan ta ti amin ka data. Awan matla ang tipat ko kanyam. Unay ka ti asawa ko na ya. Umay ka man. Ay, ne. Uy, tadtaman pa nga kung di arakop ka. Hanak to pa nga arakopan. Sorry bakit? Uwin, aklunag. Nagkurang akan ka. Ngamin, napukaw ti kinalailok ken ka. Imbag man ta na panunot mo data. Nabayagan nga dib-dib-dibak data. Ado ti pakasaksakit kanyam ngamjak lang ibagbaga. Sorry. Kampanti akmat ngamin. Kunak ano okay lang kan katikas jay. Amom matakas tuyak. Aan mata? Medyo nalailo ka idi. Ngam si mabalikan idi bumaybayag. Ngala. Sorry nga rodan wine. Sorry mata. No, dandani ak na in love iti karuba. Naglailo mat ngamin kanyak na jay nga karuba. Iso nga dandani natin nagtirik na kanya na. Ngamawan relasyon mi. Ta hanak mat piman nga inaram. Mabutang tada ka nga asawak. Ala. Mapakawan ka bakit? Basta agawid tanwan. Pumanaw tan ijay. Agbirok ta iti sabali nga pag-abangan ta. O sige. Nukas tati kayat mo bakit? Wala. Pumanaw ta ni Jai. Loisa anak ka. Apayakas lanal pa iti abaga ni Larry apimanaw. Awan pa'y sangapulo a minutos na dito'y balay. Nagpakadamot na dagos. Pinaay mo ka di manang. Namin adun nga daras nga pinaay ko nanang. Ngam pumanasyar matlag ta ito'y balay. Kunak pa yan nga agbirok iti sa balay taadan kayan ayat ko. Ngamawan sa ti kaayan ayat mo. Kunak lang day dyan nanang. Tapno agtalnan. Diyak ngamin talaga kurso na dadadya nga lari. Ngam napuskol matlatatero pa na nga kundi pa siya. Ay nasaan kumamatakas ta anak ko. Tanay nagsingpot abaro ni Larry. Nagado ti talon kandingon na. Ay, anwak nga data nga talon. Kan maysa. Ay, awan kanya na jay berbero kak iti maysa nga lalaki. Anya ngamin aya ti berbero kam iti maysa a lalaki. May katlon ni Larry kadagiti agdatdaton ken kaapinaay mo. Basta awan riknak para kanya na. Iso nga may mayat no ibawing nan iti sa bali data nga ayat na kanyak. Insan. Ni, si kamot gayam insan Loisa. Nakapasyar ka man. Itaman pa'y nga imalatiw ka dito'y balay kat sumipngutan. Ay, pastra kanak man pala ang insan. Mana, sumra ka Ni, apay kasla aday lumlum mga insan. Ay, saan lang akasla? Talagang adda insan. Asino? Ni Larry. Apay ngay. Kano nagsingput tupay ni Larry. Kan nagagat. Anya ngamin ayate di mo pangayatan kan kwa na.
Ay, no siyak laang tarman na. Sigurado asong bata kadagos. Nagwapong tupay. Para kanya ma, ngam siya kathan nga kasjay ti gwapo. Naglitam topay. Gagangay na laang mat nababad mat nga rod iti init. Tinapatag nagagut. Sigurado asaan to nga agbisin ti agbalin a pamilya na. Nagasat kit di no asinon tuman bilang ti maasawa na insan. Di pa'y lakat nga rod sa kati araman na. Ay, no arman nakday jay, aklunak adagos insan. Si kamot ti masabat ko lari. Nagkapukan sa mo di tabalay da insan ko Loisa. At dapay imot mo anatang. Di na kong sinangot kasinsin mo. Di na pa inawat to isagot ko kumakinkwana anatang. Ay, nagsayang man. Sapay nagngina ti magatang anatang ita. No kayat mo, alaa mo. Sayang mo, noowan ti mangala. Ay, kayat ko ano itad mo lari. Tada si daan mi kininanang ko no rabi eh. Imbag pa'y kin ka ni Kaul, tanagsingput ka. Ngam ni kasinsin mo. Nagpintas nagpaisaw. Ng suplada mo. Kat, siyak ngay lari. Sa anak ka di napintas. Ha? Haman, napintas ka mo ni Kaul. Ay na lari, adupay ti babae dita. Saan mo ko mga itulok amay may salaang babae ti pagtaytayakan ti lubong mo. Adupay ti may karikan ka. Basta iwaras mo ti panagkitam iti aglawlaw mo. Nicole? Ala, panawan kan lari. Tadapay papanak. Agyamanak dito'y natang nga intad mo Insan, nagwapo man dyan lalaki nga nakita kay sangot ti store ni Nana Marta. Ha? Asino nga'y day ang lalaki insan? Diyak amo ngam panagkunak. Tadtalaan nga na isarong na dyan ito'y lugar tayo. Tadtalaan ngamin nga nakita. Kat? Ay na insan, nasarakak sa matanti lalaki nga para kanyak. Kano di mon sapay ammo ultimo nagan na. Kat makiamam mo akto Am mo mat ngamin nga umuna asakbay nga agpaaram ka insan. Wen ka di insan. Ngam panag ko nakat adamot panag gusto na kanyak dayjay. Sa bali ngamin ti panagkit-kita na kanyak. Tanagpinarang kami. Ay na insan, lapdam tarik nam. Nagwapo ngamin. Talaga nga rod nga awan namnaman ni Larry kan ka insan. Nabaybayagan nga awan naman na kanyak dayjay. Isumat ngamin tinakulit nga agsarsarungkar. Anya? Ala, katagtanang ka nga rod insan. Di kag dardarasudos. Nang runa no di mo pa'y unay am mo ti lalaki akayat mo apagpaaraman. Adda manan ijay sangot ti istor jay nakita ko nga lalaki di namin sa nga kalman. Sapay la ko mata maamwa kon tinagan na. Ay, asidagak man. Mapanak man agin gagatang. Tapno adagun daway ko nga makaasidag kanya na. Aday ta, ada ako nito'y sangot ti istor. Hanak samat nga nadlaw. Ay, agin uuyakak. Hay, ading. Hello. Adagayam na pinta sa balasang diti probinsya. Sanak sa nagbidto. Hindi yung umay ko diti lugar da ikit ko. Ha? Ni, ubing matiro pa na. Ngamlakay matibusis na. Le, naisarimadang kamutan, ading. Kwa, mas dawak ngamin. Han kapay mat nga lakay. Ngam apay nga lakay ti busis mo? Kasta talaga. No adda matured arupa. Adda matured a boses. Ha? Ay, aya. Adagayam kasta. Ado, ading. Pulimi nga menti matured ti boses na. Tauray dagiti kakabsat ko. Kastoy matlaang ti boses da. Napaspas-pas nga agmature ti boses may ngam ti rupa me. Ay, kasta aya. Iso adikan mas daaw. Ingam ubingak pa'y. Nasurukla at 30 ti tawan ko. Ha, kasta gayam. Si Kangay, manut taon mo.
Ay, 25 ko. Oh, kasmatkin ka ah. Medyo mature ti boses mo. Ngam ti tawon kin rubam ading. Aya, han ko nga madlaw data ah. Saan man, talaga abak-bakit ti boses mo ngam ti tawon mo. Iswa agpada talag. Ha? Ngam, saan man aday ta boses ti pagsaritaan ta ading. Anyat nagan mo. Loisa Manong, si Kangay. Siyakmat ni Renzo. Amom, Loisa. Nagpintas ka man. Uy, bulbula anak, samat Manong. Saan mo't ading pudno ti bagbaga. Taga-syudadak gayam. Ket italaeng anad da anak iti kundaway. Anak kapasyar dito'y probinsya. Ket nagasatak. Taad na amok abalasang akaskin ka ading ko. Nabalasang ka pa'y ading ah. When 102% nga balasang ak Manong. Ay, pag-iyanam ngay. Ada abangak akwarto je cruising. Agbakasyonak pa'y lang. Takayat ko ti agrelax dito'y probinsya. Ah, kasta gayam. No ikan nakitigong daway. Kaya't ka kumaapasyaran ija balay yun numabalain. Akad, Arenso. Welcome kay Jibalay me anytime. Wow! Dagitaman. Agyaman ak, Loisa. Loisa, adag tuk-tuk-tuk. Adda ka dinamnama asa nga ilimita anak ka. Ay, ni Renzo siguro datan. Ay, sige talo katakteri daw nanang. Asino Arenso? Je kabarbaro nga sutur ko. Naimbag nga oras mo, ading Loisa. Ay, si kamanan. Anya kamatan lari. Namin anon nga imbagak nga hankan nga muma ito'y balay. Awan matlang ti manam-namam kanyak. Dagulit kamat nga. Pastor kan nak kumapay ading ko. Kan awatom ko mato'y sagot ko ken ka. Kapros anatang. Naggapoy jabang kagmi. Manjak. Yawid mo no kayat mo. Ibaga man anya ti kayat mo ibaga tapumanaw kan. Talaga ka ding awan namlamak ken ka, Loisa. Awan nga rod nga talaga. Di matimbaga kay di nga hangka nga umumay ito'y balayan. Ay, kitala nga raw. No isuti ko na maading ko. Awan maaramidak. Kasapay la ko mga rod Tanaragsak ka no asino man bilang tinagasat amapilim. Uwen, tanakita kon. Iso nga si kalare, mangbiro kamatan iti sa baling armam. No kasta, mauding arudan da ito nga isa sa rungkar ko ken ka. Ading ko Aloysa. Katwan anyang harod ngay. Loisa, asino daytay lalaki ang nasabat ko ang nagkapo dito'y balay? Ay, iso day ni Renzo, nanang. Isumot la barumanen arupa ati makitak. Jak pa'y kit di makita na imbag ti rupa na tabarbasan mo nga main. Bagbagay nan tupay, kasla nga asit na day jay barbasnan. Ngam nagalas akitaan anak ko. Jak unay mamatmatan tilangan na. Tadanda ni puro barbas ti makita iti rupa na. No siyak, amok nga gwapo day jay. Makitak mango jero pa na. Agdat-daton kadikan kaday jay. Owan nanang. Iti kasta adyar mo. Madlaw nga damot pa naggustom iti day jay alalaki. Uray damo na payla ti imay dito'y balay. Awan mat siguro ti dakas na. Balasa nga akmat, kan baro mat iso na. Ay na anak ko, di ka kumaagdardara sudos. Amom pa'y nga umuna, no anya ti kinatao na day dya lalaki. Nang runa kat itatayo la ang makita dito'y lugar tayo day dya Renzo. Masiguradom nga raw, abaraw. Kat, isumate ko na. Ay na, Loisa anak ko aya. Saan lang kumaaday tarignam ti surutom. Dumngag ka kumamot kanyak Iti kasta awan to ti pagbabawyam. Taga ano aya day jay? Basta ko na namat nga taga syudad. Imay kanula ang nagbakasyon, tanauma iyay syudad.
Kaya't na ti ag-relax ito'y probinsya, nanang. Ay, kahit kita garod agandad ka. Amon pa'y anaimbag ti ugali kan kinatao na, nupod numo labaraw, anak ko. O anya, insan. Di matpudno di ako nagwapo ni Renzo, di ba? Tay inyam amom idikalman, insan. Wan, ngam nagpuskol mo ti barbas na. Uray kumamot no bukisan na basit, tano nalawag ang makita ti rupa na. Bagbagay nanto pay. Uray di na puskol nga iming na. Kayo kayat ko nga kitkitaan. Kastagayam ti kayat mo, insan. Napuskol nga iming. Kayat ko nga, Rod. Basta nataar, Tauray na puskol ti iming kan barbas na nohan nga gwapo, ha? Kasla ka pre, ti itsura na, no kasjay. Uraw-awan. Katala no iso ti pakaragsakam. Anya nga rod ngay. Aywan, loy sa insan. Adda ko maipudnukon ka. Anya data, insan? Agdat-daton ngamin ni Larry kanya. Kadi mayat! Nga, may na, apay pala nga ibagam kanyak ngay. Nulakit dita kayat mo, songbata mon. Tasong batak matan ni Renzo. No kayat yun, di ag-double wedding tayo. Sinong batam ka din ni Renzo, insan? Saan pa'y nga, Rod? Ngam, hangko nga pabayaganan. No agdaton manan. Uwan nga dagos ti sungbat ko. Ha? Amom pa'y matan na imbag ti kinatao na insan. Katamamok matan. Pati ugali na amokon. Very good nga perme. Hanakon nga kon di pa kipot. Tanong ay mataktakan kat agbirok iti sabale. Huh? Nupod nung ay ayaten na ka. Apay ko mga agbirok iti sabali. Rumbang laang nga urayan na ka. Anusan na ti aguray. Basta. Payat ko nga sungbatan ni Renzo. Kamaudyanan na. Inaklon nakmutlahan, Loisa. Napalalo ti ragsak ko. Ni Renzo, inarakop nakmatanan. Katagayan ayat tamutang saan. Uwan nga, baka makita na taninanang ko. Adalang itakusina da siyang agsipsipot. Bayamanon niya ti bagana. Tinapatagdatan. Renzo. Kaano ngay arumarta? Kanayon lang na ditibalayo ti pagkitkitaan ta. Di ka pa'y masuluno ka. Kanayon lang agsipsipo ni nanang mo. Unay datan. Sige, bayam. Tano dati wayak. I-chat ka. Tagkita ta itiruar. Wala. Sige, namnamahag day ta. Loisa, mahal. Insan! Naragsak ka ita insan. Siguro inaklon mo ni Renzo. Wen podno data nga imbagam. Da kamin. Ay na, talaga di mon pinabayag ti panagdaton na insan. Kayat kumat nga rod. Apay lang nga pabayagak ngay. Ket good luck nga rod Sapay la kumatag na nayon ti kinaragsakyo kini Renzo insan. Katsi ka ngay. Inaklon mo ni Larry. Saan pa'y insan? Ni, unak man no agdadaton kanyam. Wen, ngam kunakkan ko na at tingitingin na pa'y anaimbag tirik na na. Ta mga nupanakip butas naklaang. Ta syempre, napaaykat nga rod kan ka idi insan. Nungay si kapay laang tilab na. Haan mat siguron. Naupayan da dya kanyak. Takan ka na yun ko idi nga pababainan. Iso nga si kanti lab na dayjay. Nay, nakapulis ka mo, Loisa, anak ko. Di mo ko naan, arumbar ka manan. Agkita kami man ka ni Renzo, nanang. Apayan, manipod inaklon mo dayjay, Renzo. Jak matan makita ti an niniwan na dito'y balay. Di mat umay dito yan, anak ko. Kas ano, mabain kada kayo. Datamat nga may nagsipsip o ter aramidan nyo. Jak ngamin kayat tigalad dayjay, Renzo. Nagatap dagiti mata na, di na maipurang dagiti mata na kanya. Ni, apay aya nga kayat yung nga makipinarang kanya na. Type yung mataya. Ay sus nagloko kan. Anya at type nga ibagbagamot.
Di mo aya maawatan ti kayat ko asawan. Kasla ilumlumeng na ti rupa na. Mabain lang mata. Awan to pa'y babain na. Amo na nga daak laeng iti asidagyo. Kundi arakop kit din kan ka. Sa dinong ti pangananta, Renzo. Makaamo ka nagpili, mahal. Pasensya mo na. Kanay, nalipatak mo tayo wallet ko. Ha? Bayanan pa lang, mahal. Ta isin kuntukin katibay ko. Sige nga ron. Apay nga kasta ti itsuram nga rimwar iti dagos mo ngay. Hanmat nga nadarang ti init. Ngam nakamask ka. Naka-shades ka kan nakabunite kapay. No saan ka siguro nga imo na nga masidag kanyak tadtay, han ka nga nalasin. Day tala ang matmurdong ti barbas kan iming mon ti makit kita. Iparwar mo atap no makita. Ay, saan mo adagita tikit kita, Luisa? Agsapul takit din iti pangananta. Renzo, nailawan tamatan. Kunam nga manganta. Ngam hamumat imbang nga dagayang balak mo nga ag-check-in ta. Di ka kadiagdanag. Tasyak ti makaamuking ka. Ngam niya, si kapay lang ti makaamu iti bayad ti check-in ta. Bayadan kanto. Anya? Wan ko na amon. Amon ngawan na itugot ko nga kwarta. Sa kundi awis ka nga ag-check-in, siyak matgayam ta agbayad. Bayadak tumiglahan ko nagkulit ka na ya. Renzo, tanak lakit din ni nanang ko no maamuan na datoy. Alyapay ko pati maramidan na ngay kanalpasag. No kaya't na nga ikasar ka, di ikasar ka. Ha? Agpapay sa Renzo? Wan, itanyaman nga oras akayat na. Insan, inaklon ko ni Larry. Da kami. Talaga, insan? Ay, katmayat ah. Katno kas-kasano, mabalin tayo nga igidan ti kasar tayo. Kwa insan, katungtungag pa'y laang ni Larry no anya ti makunana. Nasken amang ngagakmat ti side na, sakbayak nga agdesisyon. Diyak kayat abukudan ti agdesisyon iti dayta. Ay, talaga mata insan. Insan, kasdi talaga. Nasken nga irespeto ti desisyon ti tunggal maysa. Aywan, kumusta kayon kin ni Renzo? Ay, ayos lang mata insan. Kasla saan kamot anaragsak insan? Adala ang amin ugali na nga hangko nga kursunada no daduma. Kat, agbabawi kan? Hanmat kahit di. Masikugak matsan. Anya, kat, masapol nga rod amaya pura ati pa nagkasaryosak bay amalasin ti sikug mo. Wan nga rod insan, ibagak to datakan ni Renzo. Ala, ang mga noong tanak ni auntie numaamuan na dayta. Masikog magkaya mo ti anak ko, Barok. Anyat ko nyo ngay. Agkasar kayon Wana na. Ngamay sa laababoy ti maikarik Kaumpay ngamin urnong ko. Anya? Diyak maikari ti bongga kasar nana. Ala, sana balen. Tinapatag agkasar kayon. Kasanot kadakkel ti baboy 4 months na pailang nana. Utang ngamin dayjay. Mabay mga umutang idado. Tama nga no diyak mabayadan. Ha? Bayadak tumutlang. Nuada maurnong aparwad me no kasarmay. Anya? No kasta, agkasar kayon iti mabiit iti nobyom insan? Wan insan ngam may salaang nga 4 months old nga baboy ti saga nami. San nga balen tinapatag malpas ti kasaryo. Aywan, agkasar kami meten kin ni Larry. Aya, kaano ngay? Sumaruno kami kada kayo insan. Kuyugan nakmat nga mang asikaso iti masungad nga kasarta Renzo. Ado pati masapul nga maisagana, kan magatang. Si kapay laeng, tani, masaduta karumwar.
Kastam lata nga kanayunan, hangka nga rumrumwaran, nakapupok ka lang ito'y balayan. Ala, di kan sumana o. Mapan ka, taglaba aklaangon. Umadanin ti kasaryo kin ni Renzo, anak ko. Wan nga rod, ay na, mapadasak matlangan ti maikasar. Kat ti mayat ita, lab na lab ko ti mangikasar kanyak. Patandak! Ni, Sumartin ka! anya da jay? Ada pulis si Jarwar nanang. Ala, pinusasandamot kin ni Renzo, anak ko. Uma kayo, intayo man kitaan nanang. Sir, apay nga pinusasan niyo matan nga ti boyfriend ko? Miss, pasensya kan. Ngam nabayal ka na sapsapulan mi ti paglimlamangan to'y nobyom. Liza, tulungan na ako. May isa nga min to'y nobyom. Katagiti wanted nga agduduma ti kaso na. Anya, ay Renzo, anya ti kahit nga sa wanda to ngay. Liza, awan basol ko, Liza. Inosente ako. Sir, sigurado kayo kadi nga iso na ti sapulan nyo? Baka sa balingay, baka karuprupan na lang ay. Miss, nagpatubo lang iti barbas na. Iso ang nariga tamalasin. Ngam iso talaga. Aniya! Umadanin ti panagrador mo, Mia. Unjani, katagyaman nakmanan kan ka. Ado tinaitulong mo kanyak tapno makaiskwela Pasit ti panagayat ko kin karayta. Kan para madla kadata adwa. Saan? Ha? Wan matkiti. Okay. Kaano nga ron ti panagradwar mo? Inton umay alawasan. Ngam oray di kan to umayan. Tanilolak ti mangimartya kanya. Kan busy ka talon mo saan? Ha? Oh, well. Ang mabalin ko nga itantan ti trabaho tapno madarayak mat ti panagradwar mo. Saanen? Mabiit matladay chay. Mataktak ka laeng. Iso asaanen, Johnny? Ay na, kablawan ka manan, Mia, apok. Nakagraduar ka na ti kolehiyo. Agyaman nak, Lola. Ay na, di adal akong Lola. Wan nga rod. Agyaman na katainggad mo ti panagadal mo. Ay wan, ayan tinobyom ngay. Jakon inayaban. Tama nagbabain mo't laday chay. Saan na abagay ti dumaray iti kakastoy? Anya! Naimbag nga orasyon, nanang. Umay kami man. Ay manuak nanang. Nala, sumrak kayo. Naimbag man ta nakalagip kayo ngay may. Wen, tanadamag mi ti panaggraduaran ni Mia. Nakagraduar ka nun iti kolehyo. Wan na. Imbagak nga awagan na kayo, tawisan na kayo. Hindi namot kayat. Tapno dimar ay kayo kumamat iti graduation na di kalman. Ayan ni Mia ngayon nanang. Adda dita silid na. Nakaturog sa amat. Ala, di yun disturbon numat maturog. Urayan milaangan ang makariing. Ayun, at dain sangput mi ang native amanok kan presko anat natang nanang. Ipan ko na di kusina na ito insangpot may nanang. Malaka makamukan barok. Partin tayo nga ron time sang payaw tayo son ti blowout ni Mia naggraduar. Isaw ti pagsasangwan tayo. Apay nga dadagi chay nga agas sangwa dito'y balay, Lola. Ay na, saan ka di akas ti panagsasaom ka dagiti dadakkel mo? Inakan amam dagi jay. Iso ananang kantatang kunamat Apay nga dada dito'y kuna. Umay da ka nga ron kablawan iti panaggraduar mo. Sayang, tasaan da na kadaray ti graduation mo. Di mo mat ngamin inawis ida. Sika mo lang amin ti mabalin namang kontak kadakwada. Kasi katada cellphone na. Talaga arupat kwarta dagitado. Apay mananayakas ti panagsasaom. Itatanaam wanda nakagraduara kon. Ti amuda siguro, agtrab-trabaho akon, kat agsusweldo akon.
Itataaddan pa kairanudan da kanyak. Sada kundi pa kita. Mia, apok, di ka gimulay ti sakit tinakam ka dagi tinadakkel mo. Lipatam ka din, tinapalabas. Saan akas ka rin na timang lipat, Lola? Taawan pa'y kinaimbag nga impaay da kanyak nga anak da. Awan serbik kadakwada. Takas jaylat kalakan at ipanangipadawat da kanyak kada kayo. Mala, sana balay. Tasyak mo tinangtadandakan ka. Awan sabsabalay, apok. Uray pa'y. Rumwarak. Papanam ngay. Kamangan tayo numadamdam ha. Dandani maluton, jay luto da karne manok. Mangan kayon tulatan. Tamang anak tun ijeruar. Ay, di kan rumwar. Selebraran tayo nga ron mo, ti pa nagraduar mo. Da kayo latan ti ag-celebrate, Lola. Awan ganas ko no dagita atat tao ti kasangsango. Oh, apay anak kami suot kami ya. Masurunak ijay balay Johnny. Taadda dimtang akalaban. Ha? Sino? Dagi jay rupat kwarta adadakkel ko Naamuan dalaan na graduara kon iti kolehiyo. Imay damot na. Ha? Ti ammo da siguro adda trabaho kon. Kat agsusweldo akon. Umaydak siguro dawatan iti kwarta. Anya? Kalpasan nga impadawat da. Kundi asidagda ita tanakalpasa kon iti panagadal ko. Alakit, dadakkel mo latta na gijay. Respeto am latta ina Di dakto pa'y pinagan ano idi ubinga. Takasano, nabisyo da. Dagijay bisyo da ti impang pangruna da. Binaliwaladak nga anak da. Ala, lipatan mo na ita. Di ka agimulay ti sakit tinakam. Aywan, agapit ako ni timulak intun Sabado. Mabalina na iti mulak atarong. Oh, apay ngagsanay ka ngay. Kastalata ka din tar aramidam. Ti aggargar din. Awanen tinangat nga tong arapaap mo iti biyag. Aggamgamulo kalatan iti daga. Katanya nga ron ngay. Awan ba't nailapas ko a kurso? Nakalpasa kon iti panagadal ko, Johnny. Ngam tinobyok, aggargar din. Anya langan ti sawan dagiti tao. Ha? Apay, ibain na ka di anobyang Mia? Kasla silang ngamin akitaan, Johnny. Saan ta nga agbagay no kas na? Kat sigod mo't nga gargar din ak manipod na gayan ayat ta. Basta, kasla saan ta nga agbagay, Johnny. Anya? Sapay kumata diyo panunutan, anabrinwas japo ko. Takanayon kumatabagbagaan. Ngam talaga nga dayo tirek na nakada kayo. Maawatan mi ti anak mi nanang. Ngamin, nabayag adi kam nagpakpakita. Ken sagpaminsan la idi apasyaron mi. Wan nanang, iso adi mi mapabasol di anak mi, no apayakas di itakada kami. Agyaman ak nga ron tamawatan niyo. Ngam kanayon ko abagbagaan. Jak pulos inya dayo tirik na nakada kayo. Talagan sa nga datang tangsit na. Ala, sana bali nanang, tamanipod ita, kanayunan min ti pumasyar dito'y balayo. Uy, Mia! Si kamot gayam data. Ala, dandani di ka nabigbig Ni, si kamat gayam, Remy. Agtrab-trabaho kan? Wan, nalatak akumpanya di pagtrab-trabaho mo. Ala, desente kamutan nga kaw-kawas. Kaslasan na si kajay Mia nga mamukidi. Very neat ka pa yan nakitaan. Talaga kas na. Siyempre, di adal akon. Professional akon. Ah? When nga rod, naimbag ka pa'y, napintasan ti trabaho. Angam siyak, aglaklako lati di palengke ti panggadak. Dumalatan no nakalpas kay ti panagadala niya, ta opisina ti pagtrabahwam. Angam siyak, iji palengke tinal daw ngayan ko. Sige ata ni urayan da kung dagiti padak a professional iji restaurant, Remy.
Panawan kan, sabtek dagiti gagayom ko a padak a professional. Anyat lakom ita, Johnny. Abakan obe. Naibus mat ngaminan tay kamote amulak. O sige, apag iso, awan lako nga ubi diti pwesto. Awan tinangyag ita? Ala, bayadam nga rodan na, tagawid akon. At dapat ngamin aramida kiti garden. Aywan, nasabat ko man ni Mia idikalman. Si mabali mo, ti pa nagsasauna. Saan na nakasidi ang napasig, kanaragsak ang makisarsarita kanya. Ha? Kasla saan mo nga isutay sigod agayim ko ani Mia. Nagbaliw mo, ti pa nakilangan na kanya. Sa bagay, di adal nga minan, mangupupisinan. Paspasinsyam latan niya gayem mo, Remy. Narigat siguro ti trabaho na yung opisina na. Ay, may kawak lang amin. Gagangay na siguro. Tauray siya kanobyo na. Medyo nagbaliw ti panakilangan na kanya. Ha? Anyat kahit masawan? Sigod mo't nga muna ang manalo nak. Ngam kasla ibain na mo't ti kasta pagsapulak. Ngam awatek latan. Ayatek ti gayem mo. Anya? Ngam amom, nagswerte ti gayem ko. Takaskan ka tinagbalin a nobyo na. Nakasingsingpot ka lang arudan, naggagat ka pa'y. Kan nataer. Ha? Ay, saan ba it? Pasablugan nakmat, Remy. Ala, saan man? Pud na dagiti ibagbagak, Johnny. Ngam sa anak adi-ada, lakas ka ni Mia. Madanagan nak nga ron. Amang ano isukat nak to itipada na profesional. Di naman siguro maaramin ti kasta. Nang runak at dakkel ti utang na aning baga nagamkan ka. Dakkel ti na itultulong mo iti panagadal na idi. Amok day tataopen kayo kan ni Mia kanyak. Tawan ka nga ron sabsabali. Tanasingad kami nga gayam kan ni Mia. Laim ba nga oras mo, Mia anak kao? Apay, anyat masapul nyo. Umay kulay ted to yung pinuros ko abungat papaya. Kalalaingan na tilum na. Ken ada pa'y rambutan ditoy. Kabarilak ti gumatang iti kakasta, dadan trabaho. Ngam na pres-pres ko na gito'y, Mia. Apay nga aramidon nyo ti kasta. Itatanak kaadalakon kat adan trabaho. Sakay kundi itad iti kakasta kanya. Siguro, namnamain nyo asukatak iti kwarta dagitaan niya. Saan mo, anak ko? Kaya't milati bumawi ken ka. Damo mi mo nagkurangan mi ken kay ti kalabas. Itedyokin ni Lola sigurado akayat na dagita. Ni nanang ti ikanyo iti kakasta. Tano siya, adda kwartak apaggatang ko iti kakasta sa anak nga bibisin. Ha? Pas nagam ni tatang mo, apo! Sana di tayo terido ti pagsaritaan niyo. Ala, sumrag kayon. Agyaman agta di na kun pinarigat pa, Mia. Inaklon mo na gusti panagayat ko ken ka. Una, tamangan no agaram kay ti sabali. Takas kan ka ti kayat ko apaki asawaan. Agyaman ak, Mia. Ikarig, agbalin kan to ananam ay ti sidong ko. Ipaay kun to amin na kasapuram. Agyaman no kasta Arnold. Kaano nga rod nga ikasar na? Ikasar kay ti kabita na parawan. Kalpasan siguro ti may sawan no do atawan. Anya, iti kapitan a panawan ko nam? Ngam do atawan payla ti urayan? Kaanon tupay ngay? Adda pa'y ngamin importante nga sa sikaswa kita. Ang bayam, kita no kasano amay singit ko ti paragkasarta. Takayat kumaten nga agsimpata, Mia. Lola, isa ni Arnold, nobyo. Ah, May mga orasyon na. ay, kastabat kan ka, baraw. Sir, kunayo kin ni Arnold, Lola. Tapadak a profesional. Nangato ti saad na iti may sa akumpanya. Ah, Si kakit di man, Mia. Sana na masapol. Kaslaklas ab sabali na ano awagan da kiti sir. mala. Mabit lang, tay sa ganaan kayo iti merienda yaw.
Uy, Mia, apay akas jay. Di mo't ni Johnny tinubyom. Idi, ngamsan itan. I-break kon day kya tao. Saan kami ngagbagay? Anya? Ni Arnold di ay ayatak. Ta iso ti padak a professional. Iso ti bagay ko a pakiasawaan. Di adalak. Nga manalon kit din ti pakiasawaak. Ay sana. Silang akitaan, Lola. Kasano nga ro din ni Johnny. Sapay nagsingpat. Kan laglagi pa, mano saan nagapukan kwa na. Saan ka nakalpas iti panagadal mo? Isaw, tinang tultulong kan ka. Kat bayadak to ano anyak ko na. Tulungan nak to ni Arnold amang bayad iti nagastos na ng paadal kanyak. Sana problema dayta. Ta professional Jane Nobyo, Lola. Panga si Mia. Di na kumamot ikalang akastoy. Apay akalat mo't latan ti panangisinam kanyak. Anyat basol ko ken ka. Awan basol mo? Iso na laang ta saan tangarod nga agbagay. Saan adata tinaikari para iti tunggal maysa. Ay ayaten kami ya. Ibaw ingon iti sabali day ta panagayat. Sana siyak ti parakan ka. Sumapol kan iti sabali nga ayatem. Oh, adtuyan ti bayan tinateng mo, Johnny. Agyaman ako, Remy. Madlaw ang naliday ka Ay, makipagladingit akiti pa nagsinayon ka ni Mia. Ngamno kayat mo, kasaritak ti gayem ko. Ay, wag. Tapno saan nakaasinaan? Saanan? Namin anon ngay naiayok. Ngam talaga natangkan ti desisyon na. Kat tinasakit. Adda-adagos nang isukatan na kanyak. Anya? Pada na matlakan mo a profesional. Kasta ti imbaga ni apong na kanyak. Kumusta kayo, Nanang? Kasto ya, nasaya at lagtamot. Di mo matkadwa di asawam nga imay. Napan nagtrabaho. Aywan, nangyagak itinatengkan protas, Nanang. Magyaman na ka. Ngamawan ni Mia, napan nagtrabaho. Talaga nga inrantak ti imay bayat ti kaawan na dito'y balayo, Nanang. Ta sigurado ang mabatrip manen no makita nak dito'y. Kat, kumustan di apo ko yo? Ay na, masikog. Ngam di dapay malagkasari tinubyo na. Anya, apay kanungay. Diyak ka mo Makumikom kanulaw na jay lalaki. Ay, tamalaksid amang opisina. Ada kanupay sa balya negosyong asikaswan na. Ala, tilay bagbagamat si ka, Johnny. Intun kwan, mamatiakan ka. Agad patyan nak namin Nabayag mo tin agar aramakin ka. Di nakpala patyan. Agayatak ken kan. Sapay ko matadapan na kay Karik, Remy. Kwa, mabainak mo, Johnny. Ngamin, gayam ko jay ex mo. Anya ko maita. Awan mat problema iti dayta. Di mon panunutan ni Mia. Tadan sa baling asawa na. Di may papan kadata ti panunutan. Aklo na nakon, tay kasarakan, Remy. Agdate naman mat itirwan, honey. Manipod nagkinaawatan ta. Dito'y latabalayan ti pagkitkitaan ta. Di nakpay impasyar apulos. Kan di nakpay inyam amo iti pamilyam. Pasensya kan, sana mabalin nga parang kakarakwada. Tama nga nuriribok ti mapasamak. Apay, anyat kayat mo asawan? Labing itag no inlimad ko ti amin. Ngem sana pod no abaroak. Ada pamilyak. Anya? Di ta mabalin nga public ti relasyon ta. Tama nga no may darum ta. Iso nga anusam ta ti kastoy. Ti limad a relasyon ta. Sa nabalay ta kanayo nakmat nga umay di ti palayo. Apay anagilimad ka kanyak, Arnold. Inalilaw na. Sorry, Mia. No jak nagilimad kan kay di sigurado apaayan nak. Ang di ka madanagan.
Si Kati ay ayateng. Jakun ay ayateng ti asawak. Di kay baybayan iti sikog mo. Na kayo ti pangpangrunak. Sinaam nga roden ti asawam, no di mo ay ayatan. Sana mabalin. Ngamin, palaban na diyang asawak. Amangan no'y darumnak. Kasangay ti anak mo itapok. Nga mapingawan ti ama na nga ay. Masurunak nga rod, Lola. Tanakitak ti post ti asawa na. Nagturdamat gayam iti sabali apagilyan. Ha? Awanan ba inday di alalaki? Nagkari ang makadwami ita. Ngamsaan mat gayam? Ulbud day jay. Sinaam nga minin. Oran anwam. Di kan to agbalin na naragsak iti relasyon niyo. Ta ekstra na kalaeng day di alalaki. Umay laeng numasango na. Ngam ti priority na. Kat ti original nga asawa na. Ay, jak mabalin asinaan. Ngamin masikugak manin, Lola. Anya, nagbasit pala ti anak mo, masikog ka manan. Wan nga ron. Jak mat na puutan, Lola. Kasano nga rodaytan ngay? Good, kastoy lata. Ano sa kun ati relasyon mi kini Arnold? Tinapatag, addam ako na nga ama dagiti anak ko. Adda kami dito department store. Igatangak dagiti anak ko iti badod na. Tanabas si tandan dagiti badod na. Ala, pwede na rin ka magnahanin. Sa mga may gabis ka. Kumpot ka kanya. Uwan, honey. Dadyani dayjay ah. Mia! Nakita dakon. Pumanawak la ko man. Nakita dakmot. Kumusta? Ay, kaste pudno gayam tinadamag ko. Ada kayo tinagkatuluyan. Uwan, Mia. Katne, masikuga kun. Ket, nasayaan Duwagaya man ti anak yo, Mia. Ayan ti asawam nga. Ay, awan, busy. Sige Ha? sige, panawan kayo tani. Agri rin dagito anak ko. Ay, nakaapal. Agkuy-kuyog na. Ngam siya. Jak mabalin akakuyog ni Arnold iti publiko. Anyan ti kastoy agasak ko. Oh, Mia. Naimbag man ta impasyar mo dagiti apo ko mi dito'y balay. Nanang, kidawag ko matitulong yo. Ngamin nakapsutan ni Lola. Dinan ka bailan ti mga awir kadagiti anak ko. Da kayo pa'y lako mati mga iwan kadakwada. Tamasapo lamang gadak. Takas di mo ti amada. Addaman sa bali ababainan. Iso abinaybay anda kamin. Anya. Iso nga agpakpakaasi ang kada kayo nanang. Da kayo pa'y lati makamo kadagiti anak ko. Bayat ti pa nagtrabaho. Ay katun saan a problema day ta anak ko? Katagyaman nak, takayat nak ang mga iwan kadagiti anak mo. Pakawanan da ko ma, no pinakitaan kayo iti saan anasaya at iti kalabas nanang. Naamiris kong tibidot ko, saan gayam arumbang atang sitan tinaganak, nga urayan niya pa'y tinagkurangan tinaganak. Masapol na tagayam arespetuan kan raaman. Pakaragsakak dagita amang mga kukan ka anak ko. Aklunan me, ado tinagkurangan mi kan ka iti kalabas. Ngam nakasagana kami amang sulnit iti ado ang nagkurangan me. Agyaman nak nanang.